Bogata tradicija pisanja knjiga svakako je uzrokovala da se sa dosta sigurnosti može tvrditi da su i dva poznata imena crnogorskog štamparstva, Makarije, koji je radio u štampariji Crnojevića, i Pahomej, štampar kod Božidara Vukovića u Veneciji, upravo rodom sa Skadarskog jezera. Pahomije je jednom i zapisao: "Trudih se sem pisani, jeromonah Pahomije od ostrov Dioklecijanskog jezera." Među zadužbinama Bašića na jezeru, po svemu sudeći, najmlađa je Bogorodičina crkva na Moračniku. Prvi put se pominje 1417. Izgleda da je ktitor bio Balša III. Po izgledu djeluje kao sinteza do tadašnjeg graditeljstva Bašića na Skadarskom jezeru. Iako majstor zdanja na Moračniku nije previše pažljivo radio svoj posao, ne može mu se pripisati da nije bio darovit. Skladnost proporcija i znalački raspored masa male crkvice nedvosmisleno potvrđuju njegovo umijeće. Bez obzira što je najmanja među crkvama na jezeru, unutrašnjost ove na Moračniku je najrazuđenija. Niše što su izdubljene na bočnim zidovima oltarskog prostora za proskomidiju i đakonikon pravougaonog su oblika, kao što su opervaženi kamenim gredama pravougaonog oblika i svi prozori na hramu. Sve crkve na jezeru nekad su bile potpuno živopisane, ali do nas nije došla ni jedna cjelina na osnovu koje bi se mogle utvrditi odlike tog slikarstva. Fragmenti oslikanog maltera, pronađeni u Prečistoj Krajinskoj, na Starčevu i ovdje na Moračniku, malo mogu pomoći. Nekad je crkva imala i pripratu, nešto širu od nje same, a uz nju i malu kapelu sa apsidom. Na jugoistočni kraj crkve prislanjala se prostorija nepravilnog oblika, koja je vjerovatno imala i sprat i služila kao konak kaluđerima, dok je južno od nje sagrađena četvorougaona odbrambena kula, koja je mogla služiti i za stanovanje. Za gradnju svojih građevina Bašići su se koristili umijećem primorskih majstora. Ako i nema podataka o tome u pisanim izvorima, na osnovu stilskih odlika i načina gradnje to se sa sigurnošću može utvrditi.